Suryo Mangken majang ring itu betaro guru. Om Brahmo Vishnu Swaro Dewo Jiwatno Diloko Sarwo Jagat Prasita Sudo Preso Vinasanam Om Guru Kudu Koyan Mangken Nunar Penugrah Om Anugrah Manam Dewo Dato Anugrahagam Jajanam Sarup Janam Sarwo Anugrahagam Om Dirgahayu Nirvigana Sukawarti Anugrahagam Yung Malipisan Om Dewo Sumsum Paramo Jinja Jiyanano Swaso Om Sen Rito Kayang Ito kaya ang ikin sa. Engkau ni sejak baru cepok Ang sa mama ito Rat kau Kecaru Ampun Menyirata mengalenjor munjrat Napa kita merta jadi jangan medara sami pangukata dasa malu pajang mangalepo Pemikir ledang, ada utara nyari cara mengatur pencan timnasnya ledang nahuni do begawan penyari sama kota. Wah, mana mesti begawan sarapati sebagai cara hari aturan hari tabungan dah. Sang dia dah. Balinya tado bangunnya.
Nah Sugro Ratu Sakapun Put yang langkung puniki pengutuk katurang dengan kata-kata sang kalau tiga ibu jari kalau bukti bukti durga misi sampean meri lo sampean meri ini ingat-ingatan nah kalau mesti gawe sampean meri pangkadon ingat we Punda Kendra Nuna Sugro Rati Dogo Taroyan mungkin teduh nang dikian ya go luka cari untuk Sugro Rati Renat semua temen Kesedan kita dulu. Nidang redor mahia bojap Kentana, man kentana. tapak mi bo Pak Man. do tegannya man sakilna di do wastro ke kelas